Ukula siyakwazi into yabo Sibusiso laba mayakhula. Yeah, ukula siyakwazi into yabo Sibusiso laba mayakhula. Waqala ngoSibusiso kwacabashe wathi usevukile uselibhovu impela. Icawe manje sixawe uSibusiso. Kuphinde kuphela kufuneka khona lomusa njengamanje ubingelelayo yena Martin acebisa intombi zamshalazela waze umshazela abadala zamqoma thanga masana sikhombe bela nefica social natsha nathi umntana umuntu onqomana nonke bayokutshela bana lazi umehla izinglazi intombi zimqomisa abakhona uxhopha abafazi basathi nje imiyadela uqamela intombi zani nge1000 Ngana wethi kuphinda kuphi siyacela ukuthi usuku lokuqala la subscribe uphinde share uphinde comment futhi kuze bayibhoza amabhoza nangenilanga futhi mangabe faka umbuso bhanya ekuyiwona trendayo ushashe ufike kuwena ngoba usuyilungu lethu laba subscribe okusho ukuthi nje kahle usumngani kahle abangani bami namhlanje ngifisa ukunithulela ke ezimnandi nenohlonze nethusayo ke kwelinye igeba ezithi ke uSibusiso umfowacabashe usephumile ejele njengoba uyazi ukuthi akade khala amasanga sigonyele ibize lapha ke ngomgqumeni umfokakhumalo namhlanje engathi impela kuvela ukuthi usephumile ejele usengaphandle njengamandle udla umbuso nje ngaphandle kanye nathi sonke njengoba sizinkumbi zabalandeli bamaskandi abantu ke bakhuluma okuhlukene bathi ke abanye asilindele icece abanye bathi ke hayi ke siyabonga ke usephumile kanti abafana bamgqumeni yibo laba bathi ke ugula siyakwazi ivele ugula kuyikho kuwakho oSibusiso laba kwaqala ngoSibusiso wacabashe wayibiza ngebhobo ngane kwethu lapha ke siyafisa uzuvo lakho ngokuthi wena uphathe kanjani ke ngokuphuma kwakhe lapha ke uSibusiso umfowacabashe ejele okuchaza ukuthi isigaba sakhe sesiphela kanti uzokhumbula ukuthi ke uyena lo wayekade ezenzeke khona umgqumeni kwaze wafakaza yena ungizwe emkhulu wathi ke uyena impela umgqumeni simbonile ngisho isitho sangasese impela isona wena ngobe babe sabamsene kanti afana ke no Tshatu uGodo okhosini ngane ukuthi ke mina uThuthukani Mathinta wacebisa ngiyafisa ukuthi ke ngizwe uvo lakho ngale ndawo kanti ke futhi abalandeli bajabula kakhulu ngesenzo sika Ge naye ke uGezani ke umfowandludlu uGe noGe umfowangco lapho ke bamisene bathi ke uyayibona nje i-team ewinayo ukuthi ke le team iyayiwinela nje ngiyathanda ukuthi ngikuzwise ukuthi ke kuzwakala kanjani umlaleli bencoma khona ke uGezani awusuwa madoda abadobi beplan injaze game so omavula kuvaliwe hayi awole team le nje wena uyibuwe tebona nje wena uyibuwa le team so sure uzwakala kanjalo ke umuntu lapho khona bencoma khona ke uGe umfowangco kanye naye uGezani wathi uGezani ke ithi into awuyiforce ukuthi ingenele kubantu iyangena nabantu uKhuzani ke ube esevumisa ingoma ekhomisa ukuthi ke uyaya kwingoma kaZwelonke ulaleleke kanje thanda kuzomdala abantu thule ngengoma wena khalambazi udla moya abantu thule abantu thule ngengoma wena masini athiliza mhlaba abantu thule abantu thule ngengoma wena kwemavava kwemthakashana abantu thule abantu thule ngoshamene wesaqo uzwakala kanjalo ke uKhuzani emva kokuba ke emema izwe lonke ukuthi liye kwingoma kaZwelonke kanti mina ke obekade kuthulana nohlelo noma ihamba phambili ke kuye inkundla yokuxhumana le esibiza ngo-YouTube yena ke uThuthukani umfowandludlu uMathinta acebisa intombi zamshalazela zamqoma sanga masana sikhombe fana nefica shashane ngayitshela ngathi umntana onqomana